Karbi Anglong break jam hawaralong rongker kartli. Rong sajir Lokhimon adowana longta ingdeng troke rapho Lokhimon kar chwa make misen pen kideng. Pini penny troxy apartment di Pualong Assam Book Fair pangcheng ponpo. Outdoor Bamboo Industry Bangso Outdoor Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam west karbiang long klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Outdoor Bamboo Industry along Kardom Karbi Anglong Life Abirta Kilara Dona Pansatame Nilimen Sami Juli Bepi non Arjuik Ta Abirta Ang Tonpe. Kidamdang Tang ni Pai Porni Karbi Anglong Arlo Prek Jam Habaralong Anikan Wang Sontak Taxi Pending Anikan Aparmantami Arnam Arnipen Kachipame Asai Mate Rongker Karkli Mesen Pen Deng Ponlo. Lason si Bokajan Rong Sopi ang Kangalong Kido Karbi Arong Bormanthi Bearong Along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kipathik Ponating Tang ni Pai Po Arni Ketalong Dona Birta Ritun Long Bormanthi Bearong ang Kang Kido Anararatum Anikan Wang Ason Tak Cirung Cereksi Pening Abahatame Arnam Arni Than Thilipen Kachipami Ponji Aphan Rongker Karkli Asai Denglo Bangso Asai Kideng at Hipike Lahenlo Ili hakko pensetami Karbi Karbaga Khe Tumki Jorkli Chophejoana Thupensi Nangkiplang Lapuson si Pini Setami Bormanthia Rong Kang Pialong Ke Duprong Solangdo Karbiara Pharman Kaiki Setami Dome Thak Menangji Anparta Ajara Sale Choklem Chodam Tami Meet Mipun Anparta Eoge Pran Ke Pamisenji Lapen Aname Hirjumi Kaiki Ke Doverji Aphansi Thanthili Bolo Bosangpen Thokjir Ponlo Ladak YouTube pinang singkan Tiri nang pada kita manikan YouTube nak konsorong Hanong ke kaki pot Anikan wang santi YouTube aki pon bom alom pon bom lo Kasi sini lepota YouTube ladak Athan bang ke YouTube han produk labang ke rong pon penglok rong lo dikoyat han lo lapen thangra han lo lapen bolbiat han lapen Duduka kan, aban bangke la ham polo arorim no, la bangke sarsuli la pen thana moti tho thana terma tho, lai bang langhe tho lai bangke la ham polo arorim lo. Lason tak taksi lakha cap habar ke hat constituency ke parlopon Jasmet Pongwe Kruarong ke do anarat anikan wang ason tak taksi cirung cerek padopen penenga sengkana bahasatame Arnam Arni Than Thilipen Chepa Minangji Pura Than Rongker Karkli Asai Dengponlo Bangso Asai ke Dengpona Thepi ke Lapuhenlo ili hakko penta Karbi Karbaga Khe Tumke Chorki Chophejo Hinana Thupensi Nangkiplang Sonsi habar ke hat Pongwe Kruarong arara Pharman Kaike Setame Dome Thak Meji Anparta Ajara Saile Choklem Chodam Posetami Mipun Meji Aphan Pura Bolo Bosangpen Than Thili Aphan Thokjir Ponlo Anglong Aphan Militum La Hande Jon Kilo La Pen Ejona Bangke La Thengra Kaphan La Hande Jon Kilo Bokajan Pen Ananterang Habar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Kidamtang thang ni Pai Porni Lokhimon adhorom ke khroy atum anaphan ke isi ning karong arni mate ke thenai kangthirar ni lo bangsor ni lake aninkan wang satame nang talon bom wang bom si peneng asingkan ingdeng trokebra pho Lokhimon karcho rong sajir Lokhimon adawana longta mesen pen talon ponlo Kidamtang aninkan Pharokra sirkebra phokebra sirkeb mate 1959 aninkan hemphu Lokhimon adhorom pirthia dangnang hachisi Lokhimon adhorom aphan ki khroyara ratum Lokhimon adawan ke do analongta archo bom wang bom lo lasonsi penengan ke ingdeng trokebra pho mate 65 angdeng an Lokhimon arnam aphan kardom karcho angdeng nangli tanglo Kiram tang ni phai ki thom arni pen kardom pangchengsi thang ni phai trok sir ni an Labangso Lokhimon aphan karcho pajut ponpo
Karbi Anglong angkangpi anparta Arunachal Pradesh hei huedim Lokhimon Adawan ke do analongta ingdeng troke prapho Lokhimon aphan karchu paduponason thotse Dipu Lamding Road kilometer pho mate 5 kilo rong sajir Lokhimon Adawana longta ki ongdung Lokhimon arnama phan ki kroyarat riso ejang ki bi kithi sarphu sarphi do an chingrum petsi lam lun tomopen hemphu Lokhimon arnama phan karchu padupon ingdeng trokera pho anikan kecok lo mon talo ya pini nikan tiga sekali lapen begini nitum ta la panga dorong maton tingit kaya ton du ya pini kita nitum bangke apor ke tiga apor ke tik thang ke thom li pot trok ki anti nitum manikan bang ta pati lasi laso aja imeke ni nitum Lokhimon aron ke kroy lapu Assam dede itu Arunachal tadu Meghalaya sitame do Northeast adang bole puje sitame lahayan sitame ani tiga apor sitame ondo aja imek sitame tiga lo News report Karbi Anglong live Moni ratuma phan kitab kitok kapachi hung lapen kitab kapor hi penanjok kachini ne je patu joy alam the hai huita kitab penanjok chini unbo na pusona kimang kamatha pensi Dhemaji Nolbari Jorhat lapen Guwahati rongso pierang setami kedam tangapor Assam book fair pen jaimek paduponlo Lason thotsi inglong ahabara phan Panong pen Karbi Anglong ahempi Dipu go boys pathuak lamalong nitroxy aparman Assam along ke thek ser serabang phubang phi pen ketok ke ongdunga kitab ke jor ke lan ponja phanche sexy pini pen thang ni phai kre hinier ni an Dipu along All Assam Book Publishers and Booksellers Association lapen Karbi Anglong District Administration pen cherap chetorunsi saya mo pachun pon popusi phirangkia mayalong ninje pon এই আলোচনাখিনি ফোন একবাৰ হ'ব আঠটালৈকে আৰু এই আলোচনাখন সত্ৰখন সঞ্চালনা কৰিব বিশিষ্ট সাহিত্যিক দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত ভাগ ল'ব ডক্টৰ মনালিছা ৰামপি শ্ৰীযুতা গীতা হানচেটি ডক্টৰ ইন্দ্ৰজিৎ দেবৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত ভৱেন কোচ ডাঙৰীয়া আৰু 9 তাৰিখে এখন বহুভাষিক কবি সন্মিলন ইয়াতে কাৰ্বি বড়ো নেপালী অসমীয়া আটাইকেইটা ভাষাৰে কবিসকলে আমি আমাৰ পৰা কবিসকলে ইয়াতে কবিতা পাঠ কৰিব আৰু এই কবিতাৰ অনুষ্ঠানটো হ'ব 9 তাৰিখে কলিকতা আৰু ইতিমধ্যে আমি নিৰ্বাচিত কৰি সেই কবিসকলক Labang suaja mek pinir ni kang sampor phai pli pensi lamet po man kedo patmastri rongbong terang arideng pensi ingpu ponpo lasi solangdo karbiara do ana phanta Dipu go boys pathua klamalong bihek thihek charli osomar pen danglo anparta nangli chorla penangli somar pen bangra kitab ke nam kapor hipen long rialong anam ke do ke thek serabang phubang phipu jema tha posi Karbi Anglong dc Madhumita Bhagwati Ferangkia Maipen Solangdo Karbiara Raphan Chopapon আমি বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছো বৰ্তমান চিন্তালে পাপান বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছো অহাকালিলে নহয় পৰহি পৰা 7 তাৰিখৰ পৰা বোকাজান পাৰবা আৰু চিলৰিজান তাতে আমাৰ বাছসমূহ থাকিব আৰু সকলো ব্যক্তি যোনে পাই বিচাৰে বা দেৰিকে মোক ঘূৰি যাব বিচাৰে তেওঁলোকে সুবিধাটো ল'ব পাৰিব আৰু তাৰোপৰি মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহাকালিলৈ আমাৰ বহু কেইখনমান গ্ৰন্থ ইয়াতে উন্মোচনী আছে প্ৰথমতেতো মেইন আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে আমাৰ অপৰূপ আৰ্নে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনৰ পৰা পাব্লিছ কৰা আছে সেই কিতাপখন আমাৰ সেই প্ৰথম মঞ্চতে হ'ব News report Karbi Anglong live Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size etami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apara kisu amar yakong ave tha ave mala amar jiwan adawai chulo amar yakong dadulo nge ikrom da thiulo duta tumi muchalo men ke ke in lengpi so amar jibon adawai chu penon asak udumile e chu ko ke
จึงเคร่งเก่งสุดามตอนเองนั่งกะซับอุดามอันเลยเรียนพร้อมอันหลอนนั่นเป็นกับอุดามอันหล่อนะนั่นนักกูจูทูบอมเลยเรียนพีบนักก็นั่งจูบอมเลย KAL Adap pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trok pho phaiwi troxy ner kapalong humri ignon Kaselet le tumsi cholong pu sar ki pu asonsi nangli jong si choklem chodama hin pendanglo ajare hin setame selet le dai pulote alia bangke cholong ve lasonsi jostan tokbi alangli paroga jang phong sai katiki kaselet le dai penajok ame thang ahe mari do anta la pensi chelana ponlonglo la henlo jostan tokbi alangli hem lake West Karbi Anglong district Amri MSC constituency ke parlo tharve langso arong umpanai pen kilometer isia jaga ka helo arong ame kar alangli tharve langso hawar langso arong along inut kapangri pangdon mate rong asarlo alangli achorla pena somar bang plido alangli aningkan kang team setame methang asai ka chutiki paroga jang phongpen loksi methanga hem tuna bangke chelana ponlo Jostan tokbi alangli methang ahem ka chelana pon je phan ka do kawe chiri troxy along le long paroga jang phong asai ka tiki pen loksi ahem arit pen danglo adonara batoma phan setame chelang ponlo Neli kijapon pena jok non dagni tumarong mat don kep don krep ho tum anaros katiki nang chija dunlo la pena charli dunlo asi halatum anta mithang ale ke long chi thek long si nona bangke ni tum ki claim kaching thur mu chot ji aphan tu sin ni tum adon tin atum seta ni tum anaros katiki ja thai non ki pana homoi nang ki lelo asi non anu tinta adon tin atum seta anaros katiki ja aphan bu thot chi sik pon thulo asi no amat neli dak katiki geneli dang ki theu kalilang neli chiri troxy anbak si dolang satame neli la chiri troxy katiki pen neli income kelong neli ale ke chi theklong bangke ale do piglo pus neli chi theklong lo labang so paro ka jang phonga sai katiki athe ka chulik long lake phurun hinido phurun isi along pen the suri kep chojorlong tangte ningkan isyang bong alangli thesuri ingkoi chojor pen ethepen sika ingkoi pulote thesuri ingkoi pulote lak plian alangli tangka deng ponlo det pen pulotang te non la kisomana cheli ningkan hini lo tangte kiliglong lo neli ningkan isi pen income pulotang te kine ethepen ingkoi sineli non ta chojor bom ajura hisap lung te jura sipen tikep it happening corridor lo asin nelinon la ningkring asion lok tane thesuri troxy thesuri ner cap ti yorlong adlo athe anaros kimen november o chiklupen november december january non and february lo mo march anta duila la heb bangso hud alang lipen ke than pona tengke bangso paro ka jang phonga sai katiki non anke ningkan ke pleng tanglo bonta Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture asai ka mahin pen thangna la kerap long lelang lapen nang ke humria banga mata abelang pusi ningje pon thang je thek long lelang ningkan kep lo ne lila tiki det pen piniar ni an NGO pen kirap ta long le pen government agriculture department pen ta thana ka humri ta we lapen abar stai thang ta neli na pi pe pin la neli mi thang kabor i pen si neli choklem lo nasila puson sai katiki kaseret le atuma phana bangke KAEC agriculture sai ka mahin pen lang ponra kerap kapajur pen danglo ason abidi pi pajur pon theka sonte anso se sai katike hin paprang pon thekji ulugunji pen himari rongphar Karbi Anglong live Phong Nerkep Ninkan Esek Det Ingoi Kachetong Amai Mati G20 Summit 2023 India Si Kedeng Lapen Kecharipon Labang Somai along Det Ingoi Foreign Ministers Lapen Det along Man Peng Ke Thenaina Bang Pubang Phetum Setame Chetong Pen Ke Mesena Kenkam Kache Jordan Japan Lamthe Cheparai Ponpo Labang so G20 bitung henlo pirthia dang pen kangtang naya bitung loputa hok pon mi athima phan troke pirthia dang aratke labang so G20 Det along si dolo Pantrok sike rapo World Trade Setame ahem phulo lapen pantrok nerke rapo pirthe adanga GDP mate gross domestic product setame labangso G20 adet pensi kewanglo
G20 along kopipia detsi ke doma pulote aderamen lapuson henlo Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States of America, and European Union. G20 along maipu ki khipon longji lake ningkanisia pharman lapen aningkan wangsi maipu tami akimi chepet ponji labangso G20 kechari ponje phan maipu along maipu barin lapen eprang ki khijia maipu atum akirapensi maichari ponpo G20 along amut pi sonia phutaksi arse jitpen kaching waipon padodo lake financial track lapen sherpa track Labangso financial track arlo Jasumet global economic growth, tax information exchange, financial regulatory reforms, financial inclusion, remittances across the world, fossil fuel subsidies, green finance and anti-terrorism financing. Lapuson taksi lapu sherpa track arlo abangke Jasumet employment, climate change, agriculture and food security, anti-corruption measures, UN Sustainable Development Goals, lapen improvement of healthcare putaksi, Jasimet kaching waipon padupo. G20 India mai kachipahem phupon along jakong chahar jakponsi alohia manpen G20 amai along United Arab Emirates, Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, lapen Spain adera tumaphan phaponlo. Peneng G20 ningkan suri hingira inkoreke thoma pharman India mai japahem phupon along athipi ke enpon lake Vasudhaiva Kutumbakam arengkelok alampen ke one earth one family one future pehenlo lapen lakadu kawe pangrum petpen mai pi phong pharo hingi ke padu ponja phan setami kachesik pon padolo International Desk Report Karbing Long Live Bogajan Police Station angkang DDS Road, Lakhijan Saint Mary's School adung along ihum cement karthanga truck kaching koyajok bang hini arengahu kesonang pusi chinidun. Birta kelong dun atengke kidam tang thang ni phai phoda por phai ke thoma por malom ihum WB451677 dima hasaupen dalmia cement arthang ponsi khatkhatian kidam bo mahut men adang kang bob derpen ke khang one dera jok je pharle phidlo pusi pachini Kethek dunlang atum pen arenga hu kiso atuma phan Bokajan said sialong kiso paklang ponlo halapu Bokajan police atum karjulong pen adim pali dunsi kedoan asai deng ponlo areng kiso driver amen lake Sanu Ali handyman amen lake Mia Hussein ahem borpeta sorposi pangthek ponlo police atum akira pen kaddu kawe asai deng ponsi cement ho ponsi kachingkoya truck ingthur ponsi lam ke dokok ajok Bokajan Police Station along Ponsi, Bikoklo. Bokajan Benananterang, Karbing Long Live. Pini Abirta Ponsi, Cantoniglo.